Praise the Lord. It's a great joy for me to be together with you this afternoon. And I'm really appreciating and feeling honored by giving this opportunity to speak to all of you. Receive a lot of greetings from Tanzania, where I live. They send their greetings with love to you. But it would not be right for me to continue in this white man's language. Kwa hiyo naomba niongee Kiswahili, sijui kama mtakubali. Maana tuna kikwetu huko Afrika. Na nitajisikia vizuri zaidi nikiongea angalau unaelewa maneno mawili matatu kuliko nikiongea Kizungu. Ndazi yuko bazari kuba vyiza niyo nakoresha Kiswahili hari amajambo abiri cyangwa atatu za gusanga waronse gusumba unakoresha ururimi rw'abazungu ari cyongereza. Bwana apewe sifa sana. Nani shimwe cyane. Tunafurahi sana kuwa pamoja nanyi. Turanezerewe cyane kubana namwe. Na kwa kweli tumeshabarikiwa. Kandi vy'ukuri twamaze guhezagirwa. Na tutaendelea kubarikiwa pamoja. Kandi tuzagushishikara duhezagirwa. Maana sasa tunaenda kusoma neno la Mungu. Kuko n'ubu nyere tugiye gushishikara kuvuga n'ijambo ry'Imana. Hakuna jambo jema zaidi kwa Mkristo kuliko kupata neno la Mungu. Nta kindi kintu cyane amajambo yoryohera mu Kristo sumba kwa kijambo ry'Imana. Maana neno la Mungu ni hai. Kuko ijambo ry'Imana ni rizima. Inatujenga. Niryo ritwubaka. Inatufariji. Niryo rituremesha. Inatuongoza. Niryo riturongora. Linatusaidia. Niryo ridufasha. Neno la Mungu ni msingi kabisa. Ijambo ry'Imana niryo rufatiro vy'ukuri. Na sasa tutasoma neno la Mungu. Tutasoma ijambo ry'Imana. Alafu nitaleta mawazo kidogo ambaye naamini Roho Mtakatifu amenipatia. Hanyuma tuanza kuvuga ivyumviro kanaka biri muri iryo muyorahishiye mu mutima wanje. Lakini kabla tujaenda kwenye neno la Mungu, ariko kandi tutabija mu jambo ry'Imana, nitawapa usemi fulani ambao tunao kwa Kiswahili. Nabivuga nkoresha imvugo kanaka tuzokoresha mu Kiswahili. Kwa Waswahili wanasema hivi, mu Kiswahili bavuga ngo fimbo ya mbali haliui nyoka. Bavuga ngo inyoni iri kure ntishobora kukuvuna inzoka cyangwa kugufasha kwica inzoka. Fimbo ya mbali haiui nini? Inyoni iri kure ntacifasha umuntu kugira iki? Lakini nataka nikuletee usemi mwingine ambao ni wa kiroho zaidi. Ariko reka nkoreshe imvugo kumbure ari imwe gusumba. Maombi ya mbali hufanya kazi. Amasengesho ya kure arashobora umuntu ashobora gufasha igikorwa naho bari amasengesho ari kure. Maombi ya mtu aliyoko mbali, amasengesho umuntu naho yari kure bado inaweza kufanya kazi hapa. Arashobora gukora igikorwa hanyuma turi. Na wewe ulioka hapa, na wewe uri ngaha, maombi yako, amasengesho yako yanaweza yakafanya kazi kule mbali. Arashobora gukora igikorwa mu bihugu bya kure cyane kure cyane. Kwa hiyo fimbo yako, kubw'ivyo rero inkoni yawe na maombi, niyo masengesho yawe, hata kama uko mbali na tukio lenyewe, nawe uri kure wiyumvire nawe, nyoka atauawa huko. Iyo nzoka turayica. Bwana apewe sifa sana. Imana ishimwe cyane. Tufungue Injili ya Yohana. Twugurure Bibiliya ijambo ry'Imana. Sura ya 4. Muri Yohana igice cya 4. Na tutaanza kusoma katika mstari ule wa 46 au 46 kama Wakongo wanavyosema. Tutangurira ku murongo wa 26. Na tunasoma hadi ule mstari wa 54. Tushikane ku murongo wa 54. Yohana igice cya 4 murongo wa 26 dushikane 54. Inibireka tasi jana munani isezerano rishasha dusome mu izina rya Yesu Kristo.
Yesu akiza umuhungu w'umutware maze asubira kujikana i Galilaya hamwe yahindurira amazi agacika vino. Hari umutware atwarira umwami, umwana wiwe w'umuhungu yaragwariye i Kaperinaumu. Uyumvise ko Yesu avuye i Yudaya ashitse i Galilaya, aza kuri aramwinginga ngo amanuke gukiza umwana wiwe kuko yari ku mfiro. Yesu aramubarira aramubwira ati yo mutabonye ibimenyetso n'ibitangaza ntawe mwizera namba. Uwo mutware ati mugenzi wino simanuke umwana wanje atarapfa. Yesu aramubarira ati niwibwire umwana wawe ni muzima. Uwo muntu yizera ijambo Yesu amubwiye aragenda. Ariko aramanuka abantu wiwe baramusanganira bati umwana wawe ni muzima. Arasiguza cyane igihe yatanguye koroherwa. Baramubwira batejo ku isaha indwi niyo mu rurembo yamuvuyeko. Maze se acamenya ko hari muri ya masaha nyine Yesu yabimubwiriyemo ati umwana wawe ni muzima. Arizera ubwiwe nawe mu rugo rwiwe wose. Icyo nicyo kimenyetso cya kabiri Yesu yakoze avuye i Yudaya ashitse i Galilaya. Yesu nahabwa icyubahiro. Bwana apewe sifa sana. Mana ishimwe cyane. Umesikia habari za mtu mmoja mwenye mwanaye ambaye alikuwa mgonjwa. Mwamaze kumva inkuru hano z'umuntu yari afise umwana arwaye. Na yule mtu Biblia inamtaja kama diwani. Biblia ivuga umuntu ko yari umutware. Ni mtu mwenye nafasi zake. Yari afise icyubahiro kanaka, afise ikibanza, cheo chake. Yari afise icyubahiro ciwe. Mtu mwenye uwezo fulani. Yari afise ububasha kanaka. Lakini alikuwa na shida. Ariko yari afise ikibazo. Kijana wake anaumwa. Umwana wiwe yararwaye. Anaumwa ugonjwa mbaya. Kandi yararwaye indwara mbi. Maana anahofia kwamba huyo kijana inawezekana akaja kafa. Kandi se yari afise ubwoba ko Imana wiwe ashobora guhera. Na huyu diwani, huyu mutware, kwa sababu ni mtu mwenye nafasi, kuko yari umuntu afise icyubahiro cyane kibanza, bila shaka alikuwa na hela nyingi. Birashoboka ko afise n'amahera menshi. Bila shaka alikuwa ametafuta msaada huko na kule. Birashoboka kandi ko afise darondera hana hariya asipate msaada wa kumsaidia mwanao. Arondera ngene yone mu gifashanyo yofasha mwana wiwe. Lakini inavyoonekana, ariko uko biboneka, alikuwa amesikia habari za mtu mmoja anayeitwa Yesu. Yari yumvise inkuru z'umuntu umwe yitwa Yesu. Maana Yesu alikuwa amepita katika maeneo hayo. Kuko Yesu alikuwa araca mwako gace. Na alikuwa amefanya muujiza. Nyuma alikuwa akora kandi bitanga. Yesu alikuwa amefika kwenye harusi. Yesu yarashitse ahantu hari ubukwe. Na kule kwenye harusi amefanya muujiza wa ajabu. Nyuma abantu babereye ubukwe Yesu yakora igitangaza. Alisha maji kuwa divai. Yari yahinduye amazi ahinduka vino. Na hizo habari zikaanza kuvuma kila sehemu. Hizo nkuru rero z'abantu zitangura kugenda zihuse. Na watu walikuwa wanaambizana. Watu walikuwa wanasemezana. Abantu bagenda baravugana kwamba kuna mtu ko hari umuntu fanya jambo la ajabu, agenda akora ibitangaza kubitangaza, jambo ambalo haliwezekani, agakora ibidashobokera abantu. Na hizo habari bila shaka zilikuwa zimemfikia huyu diwani. Hizo nkuru ziragenda zishikira uwo mutware, kwa sababu diwani alikuwa anampenda mwanao. Kulera leo mutware akunda umwana wiwe. Na amefanya juu chini namna ya kumsaidia. Kandi yamaze kubona ko atayindi mfashanyo ashobora kuronka. Aliposikia habari za Yesu, amaze kumva inkuru za Yesu, yule mwenye uweza, udafise ubushobozi, anayeweza kufanya mambo ya ajabu, ashobora gukora ibimenyetso n'ibitangaza, akasema potelea mbali, ngoja nikamwone. Hanyuma aravuga ngo reka nze kumusaba. Kwa hiyo anafunga safari. Acha rero afata urugendo, anaelekea kule ambako anaamini Yesu atapatikana. Acha gende Yesu ali. Na ukifuatilia vizuri kwenye jiografia ya Biblia,
ukurikiranye neza ivyanditswe muri Bibiliya utakuta kwamba hapo mahali ambapo alikuwepo huyo diwani na kule ambako Yesu alikokuwa, usanga aho mutware yaraba canke yajava naho Yesu yarari mu ico gihe pana umbali wa kama kilomita 30 ariho ibirometero bishika 30. Na mimi sijui sana geografia ya Burundi, ariko kandi jewe nsinzi cyane byerekeranye n'indonda bihugu y'u Burundi, lakini nikaangalia kwenye Google ndavya aho turi nikaona kwamba nikitoka hapa Kayogoro naciye mbona yuko mvuye hadi Kayogoro kilomita 30 ngashirako ibirometero 30 n'ugenda ninafika maeneo ya Nyanzarake. Nibaza ko ari gurenga inyanza. Naomba sijui niko sawa, mbega mwumva ariko vyogereranywa. Yes. Kwa hiyo mwenye mtoto ambaye anaumwa, uyu yari afise umwana arwaye, yuko Nyanzarake, yari Nyanzarake. Yesu yuko wapi? Yesu mbega nawe yarihe? Yuko Kayogoro, yari mu Kayogoro. Kwa anasema mimi naenda zangu kule kwa Yesu. Achavuga ngo jewe ndagiye hariyo Yesu ari. Naenda kumwambia matatizo yangu. Yeye kumubwira ibibazo ufise. Kwa hiyo anapanda hiyo milima. Acha rero arurira cyane anatembea. Sozi aragenda. Jasho zinamtoka. Icyuya kirabira. Anapatwa na kiu. Aragira inyota. Lakini anamsukumo ndani yake. Ariko muri we afise umuhamagaro gusunika kugenda. Ambalo limeshindikana. Aklode ligitangaza kitaraboneka. Kwa anasema nitapanda hiyo milima. Aravuga ngo ndurira cyane ndadugira misomo na jua. Ndemera izuba limene cyane linurire gende. Ngoja nimpate huyo Yesu. Ariko shikirwa Yesu. Alafu sasa anakuja kwa Yesu. Amaze gushikiaho Yesu ali. Anaanza kumwelezea habari zake, nkuru ziwe, na anajinyenyekeza kabisa. Yaraciye bugufi cyane by'ukuri. Huyu juu ni mtu mkubwa, kuko avuga ngo uwo muntu nawe yari mukuru, mtu mwenye nafasi, nawe yarafise icyubahiro n'ikibanza, pesa, yarafise amafaranga. Lakini kwa mtu anayepatwa na shida, ariko kuko umuntu yarafise ibibazo, atanyenyekea hata iwe mbele ya nani. Ibibazo bituma acha bugufi nawe imbere y'umuntu kana. Hata mzungu kama mimi, naho yobara umuzungu nka umuyu, nitanyenyekea. Warategerezwa guca bugufi ari mu bibazo. Wana shida imenipata. Iyo umuntu ashikiwe n'ibibazo bimushikiye, hata wachungaji wakubwa naho ngere bo bahambaye watanyenyekea. Bategerezwa gucishwa bugufi. Wana shida imewapata kubera ibibazo byabashikiye. Hata viongozi wa serikali, naho abantu bo muri leta barongoye patwa na shida, bashikiwe n'ingorane, watanyenyekea mbele ya yule wanayejua kwamba huyo anaweza akanisaidia. Baca bugufi mbere y'umuntu bibaza yuko yobashitorera inyisho. Kunyenyekea mbele za Mungu, guca bugufi mbele y'Imana, ni jambo la maana sana. Ijo ni jambo lihambaye cyane. Maana mbele za Mungu, imbere y'Imana, hatuji na nafasi zetu. Nituza twitwajije ibyo turi. Hatuji na vyeo vyetu. Nituzana n'ivyubahiro vyo kugara. Hatuji na majina yetu. Nituzana na ya mazina batwita. Tunakuja kama watu wa kawaida. Tuza tumeze nk'abantu basanzwe ya Mwenyezi, imbere yuri yashoboye aliyeziumba mbingu na nchi, yuri yaremye ijuru n'isi, na tunamwelezea hitaji letu, tukamubwira ibitugoye. Mimi siwezi nikakaja mbele za Mungu, jewe sinogenda imbere y'Imana nikasema napiga hodi kwa Mungu, ngaca ntangwa kudodora ngo ndadodora Imana. Anasema karibu, agacambwira ngo ndagwaye kaze. Alafu nasema Mungu, gaca nangwa bavuga ngo Imana, nimekuja mbele zako, naje imbere yawe.
Mimi hapa ni missionary. Jewe wazi ko ndi missionary. Tena mimi natoka nchi ya Sweden. Kandi jewe va mu gihugu cha Sweden. Na sisi ndio tulioleta injili Burundi. Kandi urazi ko twebwe wa Sweden twe twazanye ubutumwa mu Burundi. Tena nimetumwa na kanisa la Stockholm. Kandi mva mu ryashenge bihamba rya Stockholm. Naomba sasa Mungu nisikilize vizuri. Nenda gusavye Imana ucinyumviriza neza. Maana mimi hapa si mtu wa kawaida. Ngojenga hasina jeni umuntu asanzwe. Hiyo mbele za Mungu haifanyi kazi. Ivyo imbere y'Imana naco bimaze. Mbele za Mungu hakuna mzungu. Imbere y'Imana nta muzungu. Mbele za Mungu hakuna mchungaji. Imbere y'Imana ntuza witwajije ngurubuye. Mbele za Mungu hakuna cheo chochote. Imbere y'Imana ntuza witwajije icyubahiro icyo cyose. Mbele za Mungu tunakuja kama watoto wake. Imbere y'Imana tuza gusa turi nk'abana bayo. Tumevaa koti hatuna koti. Inaho twaba dufise ikoti cyangwa tutayifise. Niwe nimefunga tai au sina tai. Naho ndo mfise karuvati cyangwa ntayifise. Niwe nina suruali ama kaptula. Nifiti ipantaro cyangwa niyambari ya kabutura. Niwe na kiatu ambacho kimepigwa kiwe au nina kanda mbili. Naho ndo mfise ikirato cyaheze cyambaye ipine hari ya munsi. Tunakuja jinsi tulivyo. Tuzu uko nyene turi. Maana Mungu hatumdanganyi. Imana ntitwoshobora kwihera. Tuona jinsi tulivyo. Tubona ngena tumeze. Kwa hiyo diwani akaona hapa sina mchezo. Imbere y'Imana yo nta bintu byo gufina bya. Nakuja mbele ya yule ambaye anaweza kubadilisha hali ya kijana wangu. Uwo muntu rero umutware yavuze ati uyarazi ngorana umuhungu wanje afise. Wewe anakuja kwa unyenyekevu. Yaciye bugufi. Na wewe ndugu yangu, na wewe mugenzi wanje, na mimi pia, na jewe nyewe nivuze ko imetupasa kuja kwa unyenyekevu mbele za Mungu. Biradusaba kuza imbere y'Imana. Maana hatuna kitu ambacho tunaweza tukajivunia kwake. Kuko naje dufise twoza twishimira imbere y'Imana. Kuokoka kwetu ni kwa neema. Kuko nagakiza dufise twakijijwe ku buntu gusa. Huyu mzungu hapa hajaokolewa kwa sababu yeye kafanya kazi kubwa. Mzungu ni akijijwe kubera yakoze ibikorwa bihambaye. Huyu mzungu aliokoka. Huyu mzungu yakijijwe hano. Wakati alipopiga magoti yake. Ategerezwa guca bugufi akamwambia Mungu, mimi ni mwenye dhambi. Akavuga katura ngo Mana je ndi munyabyaha. Msaada wako. Nakeneye ifashanyo viwawe. Naomba unisamehe dhambi zangu. Kandi umbabarire ibyaha byanje. Maana ni nyingi mno. Kuko nafite ibyaha bitari bike. Naomba unisafishe kwa damu yako. Naomba unyezeshe amaraso yawe. Ufanye safi. Ungire muzima. Na nilipokuja kwa unyenyekevu wa jinsi hiyo, yongere nciye bugufi mu bwo buryo, Mungu akafanya kazi yake. Acha nkorera Imana cinkorera ico ndayisavye igakora igikorwa cyayo. Amina. Haleluya. Hatuwezi tukamdanganya Mungu. Twebwe nta na kimwe twohenda Imana. Biblia inasema katika Zaburi, Biblia ivuga mu gitabo cha Zaburi kwamba dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika. Ngo ikimazimana ikunda n'umutima ujanjaguritse umenetse. Hatuji kwa kiburi mbele za Mungu. Nituzi imbere y'Imana dufise ubwibone. Tunakuja tumenyenyekea. Tuza duciye bugufi. Na tunakuja na mioyo iliyovunjika mbele zake. Kandi tukaza dufise imitima imenetse imbere yayo. Na hapo Mungu anasema, aho niho rero Imana ivuga iti, karibu mwanangu. Ndaguhaye kaze mwana wanje. Shida yako ni nini? Mbega ingorane zawe ufise nizihe? Sasa huyu diwani, uyu mutware rero anamuelezea Yesu shida yake. Atangura kubwira Yesu ingorane ziwe. Anasema nina kijana. Avuga ngo wa muhungu wanje ambaye anaumwa sana, agwaye cyane. Nakumbuka yeye ametoka Nyanza-Lake. Mwibuke ko yaje afi Nyanza-Lake. Alafu Yesu yuko wapi? Yuko Kayogoro. Mwibuke kandi ko Yesu yari amukayogoro. Anamwambia Yesu, naomba turudi zetu Nyanza-Lake. Acabwira Yesu, ndagusabye uze tujane Nyanza-Lake dusubirane nyuma. Sio kitu kidogo. Ico si kintu gitoya. Umwambie mtu aanze safari kwa miguu aende Nyanza-Lake. Ubwira umuntu ngo mutangurane urugendo n'amaguru kuva ngaho kuja Nyanza-Lake. Yaani hapo alipokuwa Yesu hapakuwepo watu wenye mahitaji? None kuri Yesu rero niyo bari bamuzana ivyo bakeneye.
hata hapo alipokuwa leo Yesu yari wenye shida si walikuwepo? noneho n'abantu bari bahari bafise ibindi bibazo uretse kwani lazima niende Nyanzarake nitafute wenye shida? Mbega kweli kiyategerezwa gusubira Nyanzarake ukaja kurondera abantu bafise ibibazo? Lakini yule mtu alisisitiza sana. Yule mtu aliomba sana kwa uwo mutware, ariko we yabisabye ashimitse cyane. Na Yesu aliona kitu kwake. Kandi Yesu yarabibonye. Mtu ambaye ametoka Nyanzarake, umuntu yava Nyanza aje Kayogoro, akavuga agashika mu Kayogoro, asizitiza aombe sana, akashishikara gusaba ashimitse, anaonyesha kwamba ana mzigo katika moyo wake. Yerekanye ko afise umutwaro udasanzwe. Kwa hiyo Yesu akaona, Yesu racha arabona yuko ngoja huyo jamani msaidie. Uyo muntu akwiye kumufasha. Anamwambia, acha aramubwira ati, we rudi zako. Ati wewe ni wisubiri muhira. Kijana wako ni mzima. Umwana wawe ni muzima. Sijui wewe, sinzi wewe ungepokeaje maneno kama hayo? Ingene wari kwakira iyo nkuru Yesu akubwiye. Wewe umetoka Nyanzarake, wewe wajuva Nyanza, unapandisha hii milima mpaka uje hapa, ukadugira misozi yose, jasho yote hiyo, ikabiri vyuya, tabu yote hiyo, ukagira inyota, tena umepata nafasi basi umemwona yule uliyemtafuta, ukagira umuntu rero ugashobona uwo wajurondera, alafu anakuambia we rudi zako, akajavuga ngo wewe wisubirira inyuma. Mgonjwa ameshapona huko, ati umugwayi wawe yakize. Sasa kumbuka hakuna simu. Muibuka ko ico gihe ata amatelefone yari ahari. Uwezo ukapiga simu na kuulizia vipi huko nyumbani huko, ngo ngucu telefone ubaza ngo wewe ngo iyo muhire mubona bimeze gute. Yani wewe huna habari, urumva nta zindi nkuru yari afise, huna taarifa na huko kumefanyika nini, nta nkuru yari afise nimwe ivuga ngo hariya byo wasize bimeze gute. Lakini huyu diwani, ariko uyu mutware anaamua aanze safari ya kurudi. Acha afata ingingo yo gufata urugendo rumusubiza inyuma. Na sijui huko akilini mwake alikuwa nafikiri nini. Sinzi rero ibyo yagumye yiyumvira mu mutwe wiwe. Sasa hii safari ilikuwa ya bure. Kumbure yari yumva ati jewe urugendo nafashe Yesu, lakini Yesu yubiza gusa. Je nagiye kuraba Yesu, ariko Yesu ntacafashe. Amenitia moyo tu. Yageje kuvuga utujambo tukundemesha. Amenipoza nirudi zangu nyumbani. Kundemesha mbwira ngo subire muhira. Nirudi nyumbani. None uko subiye muhira. Inawezekana nikakutana na kilio. Birashoboka ko ndagusanga hari induru umwana yamaze gupfa. Kwa hiyo inawezekana narudi huko, yani ana mzigo mkubwa tena. Eko yasubiye inyuma afise umutwaro cyangwa umubabaro usumbuye yari yaje. Lakini inawezekana pia, ariko birashoboka kandi yuko anarudi kwa namna nyingine. Yewe yasubiye inyuma ameze ukundi kuntu. Maana inawezekana huyu diwani, birashoboka ko uyu mutwaro alivyokutana na Yesu, igihe yahura na Yesu, aliposikia yale maneno yalipotamkwa, amaze kumva ya majambo yamubwira, ikazaa imani kwa hiyo majambo ashobora kuba yaradugije ukwizera. Na inawezekana kwamba hakurudi hivi, birashoboka ko atasubiye inyuma, bali anarudi hivi. Yewe yasubiye inyuma agenda yirukanga, maana anajua kuko yarazi ko yari yule mwenye uwezo yahuye n'ubufisi ububasha, anatamka kitu kandi yamubwiye ikintu, na anasikia kabisa moyoni mwake, akumva ikintu kimwemeza mu mutima wa Yesu. Asipoenda kumwona avuga ati reka ngende nje kurangura, lakini kwa sababu ametamka ko Yesu yabivuze, ninaamini jambo fulani limefanyika huko, ndizera ko hari ikintu cyakoretse hariya muhira. Kwa hiyo anaanza safari ya narudi. Rero cyatangura urugendo rwo gusubira muhira. Sasa huko Nyanzarake, hanyuma hari Nyanza, si wapo wale watu wa nyumbani pale? Mbega ntimuibuka yuko ari abantu bari basigaye muhira? Si wapo pale wanamuuguza mgonjwa? Ntibuzi ko ari abantu bari bagwajije wa muhungu yaragwa. Inawezekana kwamba waliona kwamba sasa baba ameenda, huyo jamaa inawezekana akafa, baba hajarudi. Birashoboka ko nabo bari bafise ivyo bibazo bati birashoboka kuyibona dupfira ko wana wasiwasi.
huku wana wasiwasi, bari bafise rero ubwoba, bafise wana hofu, ingorane, bafise ubwoba, hawajui litakalotendeka. Nibavuga bati mbega hagiye gukurikira iki? Na wao nao si hawana simu, nabo nyenega mwibuke nta telefone bari bafise, kwa hawajui kama baba yao kafanikiwa kula. Bari bazi ko se yagize amahirwe mu byo yagiye kurondera, ijambo yagiye gusaba, lakini ghafla ariko mu mwanya mutoya wanaona kwamba kuna hali inabadilika, babona ibintu bitanguye guhinduka. Kijana ambaye alikuwa hajiwezi, wa mwana umusore yararwaye inawezekana kwamba anafungua macho yake, baza babona tanguye gukanura, inawezekana kwamba anaanza kupumua kwa namna nyingine, baza babona tanguye guhema neza, inawezekana kwamba anaanza kutamka maneno, baza babona tanguye kwatura vuga amajambo, na wao wanashtuka, abo bacha batanguye gusimba, wanasema kwamba kinafanyika hapa, bacha mbega ibi bintu biriko biraba hano ni, na wanaanza labda kushangilia, bacha batangura kumbure kuvuza, lakini hawajui sababu zake chabaye. Wao wanachokiona tu hapa, wao ndivyo gusa kuwa mwana akize, ni kwamba kijana hali yake inajirudi, uwo mwana asubiye mu buzima, huku muujiza umefanyika, igitangaza cyariko kirakoreka. Wao hawana habari kwamba Yesu ametamka chabaye hariya wa se wabo yari yagiye kuraba Yesu, na huko ambako Yesu ametamka kitu, hariya Yesu nawe yari ko aravuga jambo, wao nao hawana taarifa kwamba kuna muujiza umefanyika, muhira ko ariko arabigitangaza. Kwa hiyo muujiza umefanyika, rero ico gitangaza chabaye, na hakuna anayejua, nta numwe yarazi ukundi kiriko kiraba. Tuko pamoja? Mbega tuliko tuwajana. Kwa hiyo kitu imefanyika, icho kintu chabaye, hata baba mtu, yani baba wa huyu kijana, uyo mutware wose w'umwana hajui, nawe nyandi yarazi ko biriko biraba, labda na wengine waliomsikiliza Yesu akitamka hawajui, nabo bantu kumbure bumvise Yesu ariko aravuga iryo jambo ntibari bazi bigiye gukurikira, huko Nyanza nako hawajui kwamba Yesu kasema, naho nyene ntibari bazi ibyo Yesu ariko aravuga. Wao wanachojua tu kwamba hapa hali imebadilika, bo babonye gusibibabaye ko vy'igitangaza, wao wanatuma watu, hanyuma bacha batuma abantu, nenda Kayogoro, ati rero mwihute muduge Kayogoro, mfuatilie baba huyu kijana, murondere se huyu mwana, mwambie kwamba asimsumbue Yesu tena, mubwire muti ntuwibi kurasubira kugora Yesu, maana kijana hali yake imekuwa nzuri, kuko wa muhungu wa mwana uwo ni muzima. Na huyo baba ameshaanza safari yake, anarudi. Wewe rumva wa se umwana yafashe urugendo rumusubiza muhira, alafu wanakutana njiani mahali fulani. Baba ni nabo bariko barava hari Nyanza baduga bacha bahurira mu nzi. Waliotumwa kutoka Nyanza, abatumwe bavuye Nyanza rake, wanamwambia huyu diwani, bacha babwira wa mutwara, bwana kuna mambo yametokea huku, batumiriza mushinga nda hari ibintu byabaye hari ya muhira, kijana hali yake imekuwa nzuri, wa mwana uwo ni muzima. Yani hatunashangaa, lakini usisumbuke tena bwana, twatangaye mwaje tugusabye nusubire kugira ibibazo ingorane. Yani kuna jambo hatuelewe, lakini yani huyu jamani mzima, jambo tutashobora kugira cyangwa ikintu cyabaye natwe tudatahura, ariko icyo wamenye umwana ni muzima. Sasa huyu diwani anaanza kufikiri, wa mutware acha tangwa kwiyumvira, inawezekana akauliza ilikuwa kwaje, acha birashoboka ko kubaza mbega byagenze gute, arababaza ati mbega vy'ukuri ni mzima yakize, na ile tukea lini, mbega byabaye ryari, jana saa 6, hari saa 6. Na huyu baba anaanza kufikiri, uyo mutware rero atangwa kwiyumvira, jana saa 6, saa ndio nilikuwa Kayogoro, mbega siasa nari mu Kayogoro, na tena si ndio wakati huu nilikuwa naongea na Yesu, mbega siasa nyene atiragani yasa nyene twako twavugana na Yesu, ni wa mwanya nyene Yesu alitamka, Yesu yariko aramubwira kwamba kijana ni mzima, ko umwana wiwe ari muzima. Ndipo baba akaelewa sasa. Aho leo wa mushinga ntayaci atahura neza. Kumbe muujiza
Ico ni gitangaza kwa sababu ya Yesu. cyabaye kubera Yesu Kristo niwe yagikoze. Na safari iliyobakia kwenda nyumbani Nyanza, afashe rero urugendo guhera umusubizi muhiri Nyanzara. bila shaka alikimbia kwa miguu mepesi sana. Nibaza ko yagiye alirukanga aliruka cyane. Njiani anatafakari yaliyotokea. Mu nzira agenda aliyumvira ibyambo baiki byabaye. Imani inaanza kuzaliwa ndani yake. Rero kwizera kuguma kuduga muri we. Kwamba huyu Yesu, avuga tu Yesu kumbe ni wa maana sana. Niwe w'igiciro kinini cyane. Yesu kumbe anaweza kubadilisha maisha ya watu. Arashobora guhindura ubuzima bw'abantu. Yesu inafaa nimfuate kabisa. Birakwiye ko ndamukurikira by'ukuri. Kwa hiyo anarudi nyumbani. Ubwo rero acasubira imuhira kwa namna nyingine. Afise ukundi kuntu ameze. Wakati anatoka Nyanza, igihe yava Nyanza, anapandisha na kuja Kayogoro, akaduga imisozi aza mu Kayogoro, anaenda ni mtu ambaye amelemewa na yaduze ari umuntu yikoreye imizigo cyane alemerewe cyane. Lakini anarudi, aliko mu gusubira inyuma anakuwa sasa ni mjumbe wa habari njema. Yasubiye inyuma rutangaza inkuru nziza. Maana aweza sasa kuambia hapo nyumbani, kuko yarashobora kubwira abantu bo mu rugo rwiwe, jamani mimi jana kababwira ati mwumviriza za mchana ari ya saa 6 nilikuwa na Yesu, nari kumwe na Yesu, na nimeambiwa saa hizo hanyuma chambwirwa na Yesu, mliona miujiza icagihe nyene mwacha moni. Yesu rero si mchezo, si wo gukinirako Yesu ni wa maana. Nuwe ngome. Yesu agaciro kanini. Yesu inafaa tumfuate. Ni byiza ko birakwiye ko tumukurikira. Na Biblia inatuambia, hanyuma ijambo ry'Imana yatubwira ngo diwani uwo mutware pamoja na nyumba yake yote yiwe yose wakawa wafuasi wa Yesu, base bahinduka bigishwa ba Yesu. Bwana pewe sifa sana. Ishimwe cyane. Lakini hebu fikiria, nagomba ariko nagusaba uyumvire. Kwanza kabisa kama huyo baba mbega by'ukuri uyu mushingana ambaye alikuwa labda amesikia habari za Yesu, ko yari yarumvise inkuru za Yesu kwa mbali hivi, yari yazumvise kule, kama singefunga ile safari, mbega iyo adahitamo gufata kwa rugendo kutoka Nyanza kuja Kayogoro, kuva Nyanza ngo aduge Kayogoro kuja kumtafuta Yesu, akaza kurondera Yesu, huo muujiza usingefanyika. Mbega mwibaza ko igitangazo cyari gukoreka, na huyo mtoto inawezekana angekufa. Birashoboka ko n'uwo mwana yari guhwera, na nyumba yake yote wasingemjua Yesu, kandi iyo nzu yose aba mu nzu iyo nzu ntibari gukurikira Yesu. Lakini hebu fikiria pia, ariko reka nakubwire, kama huyo baba angebaki mkimya asiwaambie wengine, nagomba nakubwire nimba uyu mushinga nawe umutware, nimba ari guhitamo guhora ntihagire umuntu n'umashingiri nawe, yani ule ujuzi wa umujiza ulifanyika kama ndekanye nawe mwitangaza akaciguma na wewe nyene, wengine wasingejua hizo habari, abandi ntibari kumenya izo nkuru. Na wewe na mimi, na wewe na kubalire na wewe ningesoma hizo habari kwenye maandiko leo. Gombe tuamaze kumva inkuru mu vyanditswe vyera, lakini kwa sababu alikuwa tayari ko yaramaze kuyiteguye kuwashirikisha wengine, kuyihereza cyangwa kubashingirira n'abandi ambaye Yesu amemfanyia, kugira ngo bashingire navyo Yesu yamukoreye, na wengine wakapata kumjua Yesu, abo bandi nawe yashingiye nawe bace baronka karyo kukumenya Yesu. Bwana pewe sifa sana. Yesu nashimwe cyane. Mimi sijui, jewe sindabizi kumbure Yesu amefanya nini katika maisha yako, icyo Yesu yakoze mu bugingo bwawe. Inawezekana Yesu amefanya muujiza, birashoboka ko Yesu yagukoreye igitangaza, lakini wewe umebaki kimya, ariko wewe warihoreye gusa. Unajua inafaa kuambia na watu wengine, bega urazi ngana ivy'igiciro kinini yakubwira abandi byo Yesu yagukoreye, yale makuu ambaye Mungu anatufanyia, bya bintu bihambaye Imana yadukoreye. Na hata kama si muujiza labda wa kupona ugonjwa,
nawe toba igitangaza cyo gukira indwara, lakini samekuokoa. Mbega ntiyagukijije ibyaha. Na huo ndio muujiza mkubwa zaidi. Mbega ntuzi ko icyo gitangaza gisumba byose. Kwa ni mtu ambaye unaenda motoni. Ewe ntuzi ko hari umuntu gusa bari kurangurura muri gihonomo, lakini kwa sababu ulikutana na Yesu, ariko kubera wahuye na Yesu, dhambi zako zimesamehewa. ntuzi ko ibyaha byawe byahariwe. Na huu ni muujiza mkuu sana. Icyo ni gitangaza gihambaye cyane. Muujiza huu unafaa kuambia na wengine. Icyo gitangaza birakwiye kukibwira abandi. Usiwe unabaki na mambo yako mwenyewe. Eka kugumana ivy'Imana yagukoreye muri wowe gusa. Na wewe uwe mjumbe wa habari njema. Nuwo gutangaza inkuru nziza kwa wengine wasiojua, kuri babandi bataramenya gakiza. Lakini inawezekana pia, ariko kandi birashoboka yuko wewe ni muhitaji wa muujiza kama huo. Wewe ukeneye igitangaza kimeze nk'icyuyu mutwara. Nenda kwa Yesu. Genda kwa Yesu. Mtafute Yesu. Rondera Yesu. Mkaribie Yesu. Egera Yesu. Hata kama itakubidi ufanye kazi kama kupanda kutoka Nyanza kuja Kayogoro, naho vyo gusaba gukora igikorwa nk'ico kuva Nyanza rako kaduga mu Kayogoro. Mtafute Yesu mpaka patikane kwako. Rondera Yesu kugira ngo agire icyo agukorera. Usibaki unamsikia sikia tu. Eka kuguma gusa uri ngaho wumva inkuru ya Yesu kure. Hakikisha kwamba unakuja kumuona kabisa. Ni vyiza ko wenyene wumva ko Yesu. Unapokuja kwake, unapokuja kwake, igihe rero uje kuri we, nyenyekea mbele zake, ugufi mbele yiwe, umwambie, umubwire uti, Yesu, mimi ni mwenye dhambi, wewe ndi umunyabyaha. Yesu, ninahitaji msaada wako, nakeneye kwifashanya ivi wawe, na mimi mwenyewe siwezi, uko je ubwanye ntacyo nishoboreye. Omba Yesu nisaidie. Agusabye Yesu, mfata ukuboko umfashe, na muujiza wako utafanyika. Igitangaza cyawe kizogushikira. Maana mtu yeyote anayekuja kwa Yesu, kuko umuntu wese aje kuri Yesu, ambaye anahitaji msamaha wa dhambi, agatangura kugusaba imbabazi byaha, anapokelewa mikono wazi. Uwo ni wacha yakigwa ni nkumbu nyishange. Yesu acamwakira n'ibiganza byiwe, na Yesu anakuambia karibu mwanangu. Yesu acakubwira ngo kaze mwana wanjye, dhambi zako zimesamehewa. Agacakubwira ngo ibyaha byawe urabihariwe. Amen. Amen. Lakini inawezekana pia, ariko birashoboka yuko, na nataka hiyo iwe ni mwisho wangu sasa, kandi aha niho ngomba kumbure ndangirize, kwamba una jambo lako fulani zito, uwo mufise umutwaro uremereye, na nimehisi katika moyo wangu, numvise ikimbwira mu mutima wanje, kwamba inawezekana wengi kati yetu, abantu benshi hano hantu mukoraniye, ambao ni wazazi, benshi n'abavyeyi bafise abana. Sijui wangapi hapa ni mzazi, wangapi hapa mna watoto wenu? Abantu bafise abana baduza amaboko, abavyeyi. Naona ni wengi. Murabona ko ari abantu benshi cyane. Na mzazi, umuvyeyi, hakuna kitu ambacho kinamuumiza kuliko kule ambako mtoto anapata na shida. Nta kintu na kimwe gishobora kuboneka kimubabaza gusumba iyo afise umwana we. Na mimi hayo ninayajua. Ivyo ndabizi na jewe munzi wanje. Na mimi ni baba. Kuko na jewe ndi muvyeyi, nina watoto wangu. Ndafise abana banje. Na watoto wangu wakiumia. Ndafise igihe abana banje watoto wangu wakipatwa na shida. Igihe abana banje baciye mu ngorane. Inaniumiza ile mbaya. Birambabaza cyane gose. Maana inagusa damu na hano wimbabaza hali ya mumutima. Lakini pia nimejionea, ariko hari ikintu niboneye n'amaso yanje, watoto wangu, abana banje wanapoenda mbali na Mungu, igihe bava ku Mana bakaba kure y'Imana, wanapochagua maisha yao mengine tofauti na maisha ya Mungu, igihe bahitamo ubuzima bunyuranye cyane n'ubw'umukozi w'Imana, ndio inaniumiza hata zaidi. Ico gihe narababaye cyane gose. Na mimi hapa leo, kandi ico nizera nuko no munsi kuna wazazi wenye maumivu kama hayo. Harimwe abavyeyi ngaha bafise ibintu bibabaje mu mutima nk'ivyo.
mna watoto wenu abana bacu ambao wamepotea dhambini huko, bamaze gutwagwa n'isi bari mu vyaha, na wewe umeumia, na wewe uri ngaho ufise unasikia uchungu, wumva umubabaro udasanzwe, na uko tayari kufanya chochote kile mtoto arudi kwa Yesu, ubone ico wokora ariko nukuja kuri Yesu. Lakini ngoja nikuambie kitu fulani, ariko reka ndakubwira ikintu kimwe. Maombi yako unayoomba wewe, amasengesho yawe uri kuasenga juu ya yule mtoto aliyepotea kule, umwana wawe yazimye canke yasubiye inyuma, yule mtoto kule, ujya mwana naho yo bari kure, hawezi akayakwepa hayo maombi, ashobora kuyazibukira ngo ntamushikire, hawezi akaenda kujificha, nashobora kugenda ahantu ngo yinyegeze. Sasa baba na mama wananiombea, ngoja nijificha, kavuga ngo reka ninyegeze ko papa na mama bariko baransengera. Maombi ya mtu wa Mungu, amasengesho umuntu asenga yerekeza ku Mana tu azotegerezwa kumushikira, hata awe wapi, naho yoba ari he, hata amejificha wapi, naho yo kwinyegeza he. Maombi yako unayoomba, amasengesho uri kurasenga yanamfikia kule arashika hariya uriya muntu ari, na utashangaa miujiza itakayofanyika, azotangara kandi abonye igitangaza kimushitseko, na inawezekana imeshafanyika, kandi birashoboka ko icyo gitangaza kiza cyarabaye, ni kwamba wewe tu hujui bado. Nico gituma kumbure we nturabimenya, maombi ya mtu wa Mungu, kuko amasengesho y'umuntu w'Imana yanabadilisha hata ikiwa ni kule mbali, arahindura ibintu naho bari kure. Maana Yesu alisema huyo kijana ni mzima, kuko Yesu yavuze ngo umwana wawe ni muzima, na wewe watoto wako, na wewe abana bawe waliopotea huko bamaze gusubira inyuma bari muri Bibiliya. Mungu anakuambia leo, Imana iri kuyakubwira uno munsi kwamba anashughulika nao, ko iri kuyabitwara iri kuyabakurikirana. Wewe utaona tu, wewe uzobibona gusa, rindira. Maana maombi ya mtu wa Mungu, kuko amasengesho y'abana b'Imana, abantu b'Imana hayapotei, ntashobora gutanga angani huko, nataka maana mtandao wa kwenda kwa Mungu mbinguni, kuko uburyo bwo kuvugana n'Imana dufise, si ule mtandao wa kutafuta sijui hapa ni hapa, si ya telefone tugoma telefonesha gusa. Mtandao wa Mungu, ingene Imana ivugana natwe, unashika popote pale, connection canke aho Imana igomba ko muvuganira ira nahari hose ashobora gusanga uri. Wewe ukiwa katika machozi yako, wewe nimba ufise amosozi chumbani kwako, naho uri mu chumbi wawe, kula ambako hakuna mwingine anayekuona, ugende mu chumbi wawe hahandi ata muntu akubona, Mungu anakuona, ariko haje Imana ibikubona, na Mungu anakusikiliza, kandi haje Imana irakumviriza, na Mungu anakujali, kandi Imana irakwitwararitse, na yeye yuko bize, yuko kazini, kandi ariko aragukorera, ariko arakora, yuko kazini kushughulikia hitaji lako, ariko arakora kugira ngo agushitse kwinyishu yawe. Uwe na imani, ugumane ukwizera, maana Mungu atatenda, kuko Imana izokora, na utashangaa, kandi uzotangara. Inawezekana kaja taarifa, zirashoboka kuzoronka inkuru ivuga ngo kwamba mtoto wako ni mzima, ivuga ngo umwana wawe ni amerudi kwa Yesu, arasubiye mu gakiza kwa Yesu. Bwana apewe sifa sana. Imana ishimwe cyane. Baadaye kidogo, baada ya muda kidogo, mu mwanya muto uri imbere, utapata nafasi ya kuweza kuitikia, uraza kuhabwa ikaze y'ugushobora kuza kwa Yesu, utapata nafasi ya kuombewa, uraza kuronka akanya ko gusengerwa. Kama wewe ni mtu mwenye kuhitaji kumpokea Yesu kwa mara ya kwanza, nimba wewe uri ngaha muri no koraniro wifuza kwakira Yesu bwa mbere, ama kama wewe ni mtu wa kuhitaji kumrudia Yesu kwa mara ya 10, nimba wari waraguye ukavuga uti ni mwanya wanje wo gusubira kuvyuka nkagaruka kwa Yesu, ama kama wewe ni mtu mwenye mahitaji yako mengine, na woba uri hano muri koraniro uvuga uti ndafise ibintu kanaka nifuza ku Mana, baada ya muda kidogo hiyo nafasi utaipata. Nagomba nakuremesha uraza kuronka umwanya wawe, lakini naomba sasa tumuombe Mungu. Nagomba ndabasabire ngo dusengere hamwe. Na katika kuomba kwetu, muko gusenga kwacu, wewe mwambie Mungu, wewe bwira Imana gusa yale ambayo ni mzigo katika moyo wako, ibintu byose uwumva biri mu mutima wawe, na Mungu atakusikiliza, kandi Imana irakumva. Mungu Baba, Mana Data wa twese, tunakuja mbele zako jioni hii ya leo, tuje imbere yawe no mugoroba uno munsi,
tunaamini kwamba wewe uko pamoja nasi mahali hapa. Turizera ko wewe uri kumwe natwe twese. Na tunaamini kwamba wewe unatusikia. Kandi turizera kutwumva. Kwa muda wa Mungu tunakuja mbele zako. Imana tuje imbere yawe. Sisi ni watu wenye mahitaji mbalimbali. Twebwe dufise nkenerwa nyinshi zitandukanye. Lakini tunakuja kama watoto wako. Ariko tuje imbere yawe nk'abantu bawe. Tukuelezee shida zetu. Kuko Mwami twifuza kudushoboza. Na sasa watu wote hawa wanaomba. Mwami abantu bose bariko barasenga. Wanakuelezea hitaji zao. Kandi baramaze gushikiriza ivyo bakwifuzako. Na Mungu wewe unamsikiliza kila mmoja. Kandi Mwami wamaze kumviriza umwe wese. Na Mungu tunaamini kwamba wewe utatenda. Kandi Mana turakwizeye ko wewe uza kubikora. Siku tutakapoona kandi majibu ya maombi haya, ko tuza kubona ivyo dusengeye, tutakusifu. Turaza kugushimira. Lakini hata kabla ya kuona majibu, ni twabona inyishu zacu Mana, bado tunakusifu. Turaza kugushimira. Maana wewe ni Mungu. Kuko wewe uri Imana. Na Mungu wewe unastahili heshima zetu. Kandi ni wewe ukwiriye icyubahiro cyose. Katika jina la Yesu ninaomba. Dusenze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.